Dvoboj prvakov zadnjih 2 sezon je zvabil Ljudski vrt 2000 gledalcev. Vsi, ki so prišli, pa so domov odšli zadovoljni ob novi zmagi Maribora, za zdaj že 40 točk na prvenstveni lestvici. Da se obeta zanimiva predstava, je bilo jasno že po 39 sekundah igre, ko je Dalibor Vola silovitim udarcem stresel prečnik. Obe ekipi sta hitro začeli kazati znake želje po zagnani igri, zvrstilo se je nekaj uspešnih akcij. Kot poseben trenutek pa velja omeniti 27. minuto. Pozorno si poglejmo akcijo, ki je privedla do vodilnega zadetka vijoličastih. Nogometaši Maribora so nanizali 11 podaj, ko je Majer imenitno podal kazenski prostor, Tavares pa spretno usmeril žogo v mrežo in zadel še 8. v prvenstvu. Potrditev boljše igre pa je še pred odmorom sledila v obliki povišanja vodstva. Džinić je prekinil koprski napad, podal do Cvijanovića, ki je protinapad zaključil z udarcem za 2:0. V drugem polčasu je ostalo pri rezultatu prvega. Četa Darka Milaniča je mirno nadzorovala potek dogajanja. Koper, tolikokrat težko rešljiva uganka za Maribor, tudi tokrat ni mogel onemogočiti vodilne ekipe v ligi, ki nadaljuje silovit pohod. Obe medsebojni tekmi v letošnji sezoni so Koprčani izgubili, po novi prepričljivi mariborski predstavi pa velja ob 3 točkah izpostaviti podatek, da Matej Radan ponovno ni pobral žoge iz mreže.
naslednjem krogu vijoličasti v nedeljo gostujejo pri Primorju v Ajdovščini. Res je, da smo prvi polčas odigrali odlično, zadeli dvakrat, bili zelo nevarni, imeli v napadalnih akcijah veliko navdiha, žoga nam je šla dobro, dobro smo jo sprejemali, podajali in bili nekajkrat nevarni. Tako je, vedeli smo, da nas čaka težko srečanje, tako je tudi bilo. Drugi polčas nam več ni uspevalo, tako v fazi napada, kot je v prvem polčasu, to je popolnoma logično po takem tempu in ritmu, vendar smo v drugem polčasu odlično stali na igrišču in preprečili nevarne napade gostov, kateri so imeli nekaj več pritiska kot v prvem, vendar fantje so oddelili v fazi branja zelo dobro, zadnja Lilija je delovala skupaj z vratarjem odlično, tako da smo zmago mirno prinesli do konca. Yeah, I mean, this is very important for us now on this time. 3 points for us is very important and we have to continue like that. Everybody work hard, everybody give a maximum in the game. I think this is important for us and you have to continue like this way to stay on the first place in the table and to be a champion. This is our target. Yeah, was great playing. This shows we training well, we training good. In the game we try to give our best. For the game you have to be ready for the game and try to give our best and try to put what we training inside the field. And I think was wonderful goal, very good center of Meyer. We play well. And it's wonderful for us. Yeah, of course, Koper have a good team. They're getting better every game. And last year they are a champion, but now we have to be concentrated and like we did before, like these 2 matches, we won the game and we have to think in front to win all the games. Ne, vsekakor ni bilo enostavno. Na srečo smo prvi polčas res igrali fantastično, zabili 2 zadetka in drugi polčas le pripeljali tekmo mirno do konca. Mislim mirno, bilo je težko, ampak nismo imeli nasprotnik nekih velikih šans, da bi zadeli, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali. Ja, hitro bi lahko oni zadeli, naprimer v drugem polčasu po kaki napaki ali pa bilo kaj, tako da mislim, da ni bilo vse že rešeno, ampak niso pa imeli drugi polčas kakšnih šans, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali. Ja, to je res, skušali bomo pač vsako tekmo bomo šli na zmago, če nam bo uspelo, hvala Bogu, če ne pa upamo, da se bo šlo čim boljše. Ja, res je bila akcija taka, kot se spodobi, ampak dobro, jaz sem res, da sem zadel tako, kot treba, ampak tudi špice so bile na pravem mestu, tako da smo zasluženi za ta gol vsi in mislim, da je za vse treba pohvaliti.